Assalamualaikum. Ini sudah nyampe di makam ulama Muncar Banyuwangi Mbah Yai Manan. Beliau Mbah Sin dan para alumni min Haji Tulab. Monggo merapat. Kersane anu cepet merapat. Menghemat waktu. Nggih. Soalnya engko rutenya sik panjang. Nggih. Iya. Monggo Mbah Sin sampean jenengan imami. Salam kata pujuk dari Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jangan sampai penjang yang kiamat. Ini buatan panjang-panjang itu terus itu semari tingkat mawon ya. Banten wektalipun ya tasik panjang mungkin. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Astagfirullahaladzim Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi sallamul fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa'fal jana wa syuhum sallamul fatihah. La ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa baligh maqasidna Wa fir lana ma madaya wa si'al karamin ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wa si'al karamin. Denah makam pondok pesantren min Haji Tulab. Mbah Yai Manan. Iya. Mbah Yai Manan sing ndi, Gus? Sing loro Mbah Yai Manan makome. Mumpung anak cucu dari Mbah Yai Manan. Iki Bus Malik ndi? Mbah Yai Manan iki. Sing dhewe Mbah Tafsirul Anam.
Oh iki. Mbah Tapsul Anam beliau. Suruh anak. Ki makome. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim. Oke lur, itu tadi rombongan atau jamaah dari Nomor 10. Oh iya. alumni Mbah Yemanan kepala setempat. Bu Malik Gus, Bu Malik iki. Oh bener iki. Ah, iki Bu Malik. Nah, beliau murid-murid Bu Malik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Maki, piye kabare? Pangestu. Alhamdulillah, Saya mawon. sehat-sehat. Halo Mbak Rom. Nah, Masih nah, cara mana bayi lu? Aku ibu Eko Sanik. oh iki Ibu Eko Sanip iki. Iki ibu Eko Sanik. Mbak Lu. Lur, tetep donga dinonga